Alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Селам алейкум, сайғылы жемаат. Иншалла кенеде көрмей қалмай жұма күні келіп шықты. Ода бұл тез вақыт кетіші мұтлаққа бір ахирет күнінің яқынлашуыдыр. Ве асылды жұма хутбелерінің esas бөлі мақсады бізге епімізге хаятымызда мұйым олған шейлеріні қатырлатмақтыр. Чүнки инсанны Аллах Субхану Тааля олай яратты ки, біз өз өзлерімізге вақыт қатырлатмасақ, керекли шейлеріні біз ұнытамыз. Істейміз ме бұны, я да істеймейміз. Ве істейміз ме, я да істеймейміз ме, біз мұқтажмыз бір-бірімізге насихатлар бермекте. Ве бүгінгі хутбемде мен оле мевзуны сечтім ки, егерде біз оны яныдан башымызда тажертсек, мұтлақа умут етем ки, өмірімізде doğru приоритетлер қойып, өзімізді өмірімізді да яқшы тізмеге құрмаға имканиетлеріміз олacak. Аллах Субхану ва Тааля біздің яратыжымызы оларақ бізді яратты ве бізге насыл инсан оларақ ғайелер қоймақ керегімізді білдіртті. То есть Аллах Субхану Тааля, как наш Создатель, Он нас сотворил, Он нам показал те цели, ценности, принципы, которые мы должны преследовать в своей жизни. Ве біз оларны білеміз. Епсі бір мұсылмандан сорасаң, сені ең бұйық ғайең недір десен, какая твоя главная цель жизненная? Әлбетте ой дiyecek, Алланы разылығыны қазанмаға істейім. Әлбетте ки diyecek, жәннетке кірмеге істейім. Әлбетте ки бөле инсандан сорағанда өлі жеваплар ешіткенде, бұл doğru жеваплар. Чүнки Аллах Субхану Тааля Құранда бізге нені дей, бақыңыз. Астаизу билля. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Кім жехеннемнің атешінден өзіні құтарса ве жәннетке кірсе, о галебеге ерішкендір. Кто спас себя от огня и вошел в рай, тот победитель. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ве бұл дүния тек алдаtıcı menfaаттан башқа бір шей дегілдір, деп Аллах Тааля бұйыра. Ве Аллахны разылығыны инсанлар епіміз, насыл қазанмақ керекміз. Мұнда бір предел аңлайшылық бір принцип, екі шей yapmaq керек. Біріншіден Аллахны эмір еткен шейлеріні yapacağısın, то есть совершать все, что Он приказывает нам. Ве екінші о ясах еткен шейлерден узақлашмақ, то есть отстраняться, удаляться от всего, что Он запретил. Ве бұл ақта инсанны епімізні яшағанда, бір шейлер япқанда, әрекет япқанда, не бізді қасиетлендірмек керек біріншіден? Что должно нас в нашей жизнедеятельности беспокоить больше всего? Мен бір шейні япқанда Аллах менен бой үшін разы олacak mı ya da yok. Вот мына бо керек бізді қасиетлендірмеге. Ve şimdi bu cuma hutbesinin en esas fıkırının sizni tanış edeceğim. Onun için dikkatli olunuz. Ayşe anamız radıyallahu anha rivayet etti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle hadis bizge айтқан, bakınız onu manasını. Kim insanlarını razılığına bakmadan Allah'ını razılığını kıdırsa, Allah o insanı başka insanlardan ihtiyacını alar. Kim ise insan Allah'ını razılığına bakmadan insanların razılığını kıdırmağa tırışsa, Allah onu o insanlara bırakar. Tek düşünün bakınız. Peygamberimiz ne dedi? Если, тержимесное там, если человек будет искать довольство Аллаха, невзирая на довольство людей, не olacak? Аллах Тааля, то есть Всевышний Аллах,
избавит его от нужды в людях. И наоборот, если же человек будет искать довольство людей и при этом ослушаться Аллаха, то Аллах, говорит, оставит его на этих людей. Ве Бога ошаған екінші хадис бар, нерде оны да еще анамыз риваят ете, Пейғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқан: егер инсан Аллахны разылығыны қыдырып, инсанларны разылығына бақмаса, мерақлы манасы, инсанлар келер вақыт онен разы олар. Амма инсан Аллахны разылығыны бақмадан инсанларны разылығыны қыдырса, о не де инсанларны, не де Аллахны разылығыны қазанып олар. Терджемесін айтсам, если человек будет искать довольство Аллаха, не обращая внимания на довольство людей, то Аллах так сделает, что люди будут им довольны. А если же он будет искать довольство людей, невзирая на довольство Аллаха, то он не заработает ни довольство людей, ни довольство Аллаха. Ве бушейны, егер біз түшіні бақсақ, біз оны өз өмірімізде көре білерміз. Бұны тарих бізге таздиқлай. И история это нам подтверждает. Оның үшін айтқаныма кене де қайтам. Біз Аллахны разылығы қазанмақ үшін не yapмақ керекміз? Демек, біріншіден Аллахны емірлерін еріне кетірмеге. Намаз, ораза, вейлі ақырет. Оны ясақ еткен шелерінден ұзақлашмақ керек. Ораспылық, ичкі, фелян, түвен, эпсін ташламақ керек. Ве Пейғамбарымыз алейхиссалату вассалам бізге өз ибретінде, өз мисалінде көстерген yolнен тұрып, о yolнен кетмек керекміз. Ве бұ ақта біз керекмек түшінмеге. Мен өле япам да адамлар насыл мен ақында түшінежек. Хадис бізге арната, сен оларын түшінме. Аллах сенен разы болса, оларын бақышы да саңа güzel олар. Ама сен тек оларын түшінсен, олар сенен бір вақыт разы olmazlar. Ve bu екі şey ненен біз кетмек керекміз өз yolымызны. Аллахны емірлеріні yapmaq бір, ve оны ясақлардан ұзақлашмақ екі. Бұл құшның екі қанаты кебе. Құшның бір қанаты olmasa ya da sakat olsa kuş uçup olamay. Misal, мен Аллахны hepsi emirlerini yapmaya tırışam. Все, что Аллах приказал, стараюсь сделать. Ama onu yasak etken şeylerini de yapam. Onu yapam, bunu yapam, kızlarının kezem, şarap içem ve ilahiri. Ораспылық yapam. O bir kanat sende zayıf, sen öyle uçup gelip olamazsın Allah'ın razılığına. Ve aksine, Allah'ın emirlerini yapmay, orazа tutmay, zekat vermey, onu yapmay, bunu yapmay. Men же içmeyeyim. Men apalarının kezmeyeyim, Allah yasak etken şeylerini yapmayayım. Yok, ikisini de yapmak gerekmez. Ve ne vakit insan bunu ağnap, bu doğru yolga tursa, mında ne peyda ola? Beklemek gerekmez, bizim etrafımız, bizni başımızdan bir kimse sipamaz. Misal, biz öyle Sovet hükümeti yok olganda, isteyimiz mi onu ya da istemiyoruz ama halkımız cahil edi din taraftan. O zerreler nasıl harbaba bitalarımız o komünist rejimde saklap oldu dinimizden. Dualar gibi, sureler gibi bazı bir adetler onu bizge berdiler, o ufacık böyle zerrecikler. Ama son başladı dinimiz açılmağa. Bu nasıl derler? Железный занавес рухнул ve bilgiler kelip başladı. Ve elbette ki insan ne vakit başlay dinle yaşamağa, айтқаным bir kimse başlamaz onu birden başını sipamağa. Niçin? Çünkü sen başlaysın özünü yaşayışını alıp barmağa, nasıl senin etrafında yanında öyle yaşamaylar. Namaz kılasın, içkini taşladın, ораспылық taşladın, onu taşladın, böyle yapasın. Elbette bu adekvat bir reaksiya insanlardan. Niçin? Çünkü onlar ağnamaylar. Men öyle yapmayın, biz öyle yapmayız. Niçin öyle yapar? Ve mında biz ağnamak gerekmiz hadisten kelgen fikirni. Nasıl da olsa
сен бұл жолдан кетмек керексің, инсанларны бақышына бақмадан. Сен білесің де, мен бұны япам, намаз япам, ичкіден вазгештім, оны яптым, бұны яптым. Аллах сенен разымы бұл шейде? Разы болса тамам. Бұл тек біздің өмірімізде дегіл, Пейғамберіміздің алейхиссалату вассалам өміріне бақсақ, не вақыт о башлады пейғамберлік оға берілді вазифелігі, ве о башлады оға чағырмаға халқыны, ең яқынлары ондан чевірілді. Емжелері чевірілді, доғмыш емжелері чевірілді. Сахабилерінің хоранталары чевірілді олардан. Мал тарафтан, диққат тарафтан ершеден кестілер. Пейғамберімізге атта байкот япқан еділер. Бір қач жыл бір дереде яшадылар, қаялар арасында. Япрақлар терекін пытақларын ашадылар ачлықтан. Ve атта оны сүргін еттілер оны шерінден. Мecbur oldu keçmege Mekke'den Medine'ge. Bir kimse başından sipamadı sen güzel şey getirdin de. Ama o Peygamberimiz sahabeler bileydi bu doğru yol. Allah onun razı mı? Razı. Ve hadisin ikinci kısmında kelgeni gibi eğer de sen bu doğru yoldan ketsen vakit geçe. İnsanlar izlete baka bu nasıl insan? Bu nasıl yaşaydı, nasıl prensipler yaşaydı? Айтқан sözünden kayta mı ya da kaytmay? Onu dünya bakışları son neticede hayırlı mı ya da yok? Onu izlete düşüne. Ve ne ola ki? Vakit geçe insanlar ozu aldanğanını ağnap başlay. Ve bütün kim peygamberimizden çevrildi, soy sopları. Geçti vakit ne oldu? Hepsi İslam dinini kabul etti. Sahabilerin evlerden kovgan ana babaları ne yaptı? İslam'ın en büyük dostları oldu. Ve biz de baksak ömrümüzge, men öz hayatımdan böyle misaller bilem. Ne vakit sen sağa kıyış bakaydılar, seni ağnamaydılar, sen niçin içki içmeysin, sen niçin bizden farklılaşasın, sen yaşsın, niçin kızlarla gezmeysin, sen niçin böyle içki olgan yerde oturmaysın ve ilahire. Ama son bu insanların bakışı değişip başladı. Ve dinge ters kıyış bakkanlar bile yıllar geçken son ve misal birinci bu 90'cı yıllarının sonunda böyle dindarlıkka pek karşı pek keskin çıkanlar özlerinde bile oldu. Özleri namazlı, Allah'a şükür, orazalı ve ilahire. Demek yapkan şeylerini ağnadılar doğru olmaganını. Ya eğer de böyle insanlar bunu adamlar kıyış bakay, adamlar beni ağnamay deyip sen bu yoldan sıpsan ne olacak? Olacak öyle ki sen ne bu adamlarını ne de Allah'ın razılığını kazanacaksın. Allah Peygamberimizin başka hadisinde böyle geçiyor. Peygamberimiz buyuruyor. La ta'ata li mahluqin fi mu'siyatillahi azze ve cel. Mahluk onu yaratıcısına karşı etken emirini kanatlenmeyin oğa. Нет подчинения созданию во слушании Создателя. Demek bizni bir kimse mecburlatsa bir şey yapmağa ama o yaptıracak şey Allah'a karşı olsa sen onu taşlaysın. Çünkü o seni emir ete Allah'ın sözünü tutmamak. Bunu biz taşlamak gerekmez. Başka ayette Allah subhanahu teala buyuruyor bizge böyle. Ya eyyühellezine amanu dhulu fissilmi kaffa. Ey iman etkenler, İslam dinine bütün ile kırınız de. O те, которые уверовали, входите в религию полностью, diye Allah. Bir şeyini alıp başkasını taşlamang diye. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ve şeytanın vesveselerine uymanız diye. Şeytanın sizni başka yerge çevrilgen vaktinde sapmanız diye Allah. İnnehu lekum aduvun mubin. Hakikaten o sizler için büyük bir düşmandır. Başka ayeti Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor bizge. İnnellezine amenu ve amilus salihati seyec'alu lehumur rahmanu hudda.
иман еткенлер ве güzel ameller yapkanlarını Allah mutlaka insanların sevgisiyle doldurur. Demek iman etmek, güzel şeyler yapmak ve neticede Allah insanlarını aytkanlarını, insanların yüreklerini sevgisini sağa verir. Ve eğer de biz bu prinsipten yürümesek birkaç hayattan misal getirmek istiyorum. Bir misal var edi. Bir tanış oğlanım evlenecek edi bir kızga. Da bir 10 çok yıl evvelsi. Ve onu kız taraftan soyları şart koydu. Yaxşı beremiz ama tek toy içkili olacak. İşte o da haydi bir kere yapayım da dedi. Hayal etti. Son öyle toy geçti. Ya da aklımda yok. Ya da içkinin galiba edi mesele. Problem bu edi. Endi evlendi. Ve kızının soyları başladılar. Odan sonra daha bir şeyler. Ve onların manaçığı neydi? Ya sen hayal ettin de öz prinsiplerden geçtin de demek mümkün prinsiplerden geçmek. Ve neticede bu adımdan sıptı ne için? İşte adamlar razı olsun onun. Ama neticede nege kelip çıktı? Kelip çıktı oğa ki hem de kızның soyları onun razı olmadı. Onu böyle prinsipsiz insan gibi gördü. Ve her vakit onu işte dan yana adımlarga, yana уступкаларга mecburladı. Ve neticede o horanta bozuldu. Yok oldu. Bir misal. İkinci misal. Bir insan işte din kütmeye başladı. Ve öyle küteydi ki dinni her şeyini tırışaydı yapmağa. Her bir sünnetlerini, her şeyini. Ve her şeyini böyle yapıp adamlar şaşıp kalaydı. Ve bir kere işte o bir yerden eşitken rızkını Allah bergendir. Что наделяет рызком дающий Allah. Ve bunu eşitti. İnsan demişken bir şey yapma, çalışma, evde otur. Ana babaları söyler degende ne çalışmaysın? Allah rızk verir. Хорантасы soraganda davay bar çalış, Allah rızk verir. Ve oğa nasihat etkende sen gereksin onu yapmağa ve o bu hadisnin. Мне главное довольство Аллаха. Мне не важно мнение людей, мне важно мнение Аллаха. Я верю все. Ve nege keldi? Adamlarının açığı, Korantanın açığı, soylarının açığı. Ve netice akiki sebebi dembellik insan. İstemedi çalışmağa insan, bir şey yapmağa istemedi. İşte tapkan mana çıkı özüne. Ve neticede ne oldu? Bu insan kaldıra hem dinni kütmege hem de her şeyini kaldıra. Ve o insan aytkanını mağa farkı yok nasıl men için insanlar baka Allah güzel bakkanı için nasıl çevrildi oğa karşı. Neticede o ne de Allah'ını razılığını kazandı şimdi işte cahil jeri ne namaz ne her şeyden vazgeçti. Ne de insanların razılığı ne de Allah'ın razılığı. Pek muşkul bir şey. Bu hadis bizge pek mühim şeyini öğretti. Her vakit utanmаңыз siz kim olganınızdan. Bir vakit utanmаңыз eğer siz ağnasanız seni yapkan şeyin doğru. Allah senden onu emir etti yapmağa. Ya da sağa emir etti odan vazgeçmege. Ve sen onu yapkanda her vakit böyle ağırlıklarga kelgende bil ki sen doğru yoldasın. Ve umutlar kesilmesin ki insanlar vakit geçir denişir bakışları. Ve kim seni kargalaydı, kim seni aşalaydı, kelip bir gün kelir de mutlaka aytar, ey dostum sen eken doğru yapa ekensin. Ama men yazıklar olsun ki doğru yapmadım. Ve hutbemnin sonki böyle bir misalini bitirmek isterim. Bir tane Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke'ni zapt etkenden son bu endi onu peygamberligin sonki yılları edi. 8. ya da 9. yıl endi hicretten edi. Demek endi 20 yıldan çok peygamber edi ve davet etedi. 11 yıl Mekke'de son koçtu Medine'ge
hijret yaptı Mekke'ni 8-9 yıl. Endi 20 yıldan çok edi. Mekke algandan son bilemiz ki çoğusu kimler anda yaşaydı ama daha Müslüman değildi. Onlar dinini kabul etti. Şimdi после завоевания da. Bir kart kele peygamberge ve dinge kirgenini şehadet sözlerini aytadi, slova свидетельства. Ve o meraklı bir şey aytadi. Nasıl men deli edim? 20 yıl joydum. Eğer de men sen o başlaganda hepsi birinci yıldan bildi de o çıkıp açık herkesge dayet etti. Men ister edim o vakit kabul etmege. Ana işte uydum başkaları, soy soplarım ve 20 yıl joydum di. O yoldan, senin güzel yolundan. Bak böyle insanlar da çok olur. Niçin? Çünkü hakikat, yaxşılık belli. Ve biz her vakit ağlamak gerekmiz. Eğer bizden Allah olsa farkı yok kim bizge karşı. Ve eğer de bizni yapganımızda Allah bizden olmasa farkı yok kim bizden beraber. Biz mutlaka bu şeyden galibi olarak çıkmamız. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala bizge yardım etsin ömrümüzde en baştan başımızın içinde doğru prensipler koymağa ve ömrümüzde o prensipler ile yaşamağa. Allah subhanahu wa ta'ala hepimizni bu dünyanın imtihanlarından geçmege takat kuvvet versin de bu fani dünyadan cennet bahçelerini kazanmağa nasip eylesin. Ala inna ahsanal kalam ve ablagan nizam kalamullahil malikil azizil allam kama qala tebareke ve teala fil kalam ve izâ kuriyel Kur'anu fastemi'û lehu ve ensitu leallekum turhamun ve aqimussalam.